Hello guys, welcome back to my video. Tuni ni huahi tulaya dinga security chungchang adi a Facebook privacy chungchang hi ina sai khom de win kadain epizin am tingle tulaya hin Facebook jong hi tu it kala iti hama par achul update hong ke bol ta in hi chi update a hin aima security chungchang hi thil tampi ato kha am ta in aile hi Facebook activities hi tulai update tha ahin om ta in hi activities hi aima personal activities Facebook ikichip pa ni hanlang ikichip lo pa jinga jang khu na phone na apps na browse for example na phone na thildang dang na ban online shopping hi hanlang hi lo le na net banking online transaction ho hanlang ipizau si hi ipiham bailam ta an activities so hi Facebook activities and track about ke hi ta in hichi activities ho hi off lawa poi mo hi ta in hichi video hi mi tam ta hin jong he ta win hichi video akati in hichi information hi Facebook activity of ding chungchang hi mi tam ten he ta win nai lo loile pai khat ani jong min kin jong hichi masanga pa na kane he na pa na hi loile pai kana to na jinga jong hi a Facebook mo he thai lo he kala pe activities hi off ka bol ji in ahin la he thai nai lo jong mi zan kham ding ka ta sanin chule tu mala jinga jong hi mi ni ka he nei tan hi chi a bank account ki he nga sum alam lo wa ke ka hi tam ta min hi chi ho hi ka vat na le a hang pi a Facebook activity secure lo ji a ku na jong hi bailam cha pe ham na bank jong hi hack chi the he ti hi ka sai do no men hi ji atu tunia hi hello lai hon hi chi ept off i bol de ham ti hi chom cha in anave hi tin sai tam be se ta lovin hi chi hi secure account secure i bol de win dei sa na ka hin step by step in saying kate Facebook na luting le ita setting a hin lutin lang hi chi setting and privacy kiti hi chi lutin lang setting a hin hi chala setting a hin luting le your Facebook information kiti in lai na hi chala your Facebook information kiti hin lutin lang hi chala Facebook information jo si umna hi in chalaya off Facebook activity na Facebook na kichip lo pa jinga jong na phone na thil tham zo si chu record activity amain na hi chi lai hi view off Facebook activity kitalai hi click win lang chu zo ting le hi chalaya hai na clear history hi chai na Facebook waku na hi data ita banga record na history amon ti hi chai value chan manage your Facebook chalai hai na your off Facebook activity ki lo chum betang visualizing ajong account wa he anaki di lo tampi chen this is a summary of 342 apps and websites that have shared your activities hi chi account jong hi chi wang hi ki ai point loi la pai ho akan la hen ama jong khat bei cha activities an clear kha nai lo hin 342 na apps hi ana kit ana lut na ho ha pa na mai tai che tampi hi cha he online shopping a bol na credential za chon chon bata hdfcbank.com na a risky dan je ai tai ai ju hi chalaya hi Facebook activities in record a bol hi na phone na kichip lo pa jinga jong na thil tham zo si record a maintain a bol hi na hi chi velo chun hi chala hdfcbank jong example na luting la hin na lut pa na hi na password na enter ho zo si khabona record a mu de tan hackers holding a chu ipiham anga ado khanga samye ki luipi tabang ai tai na tulai hackers on Facebook to hack ha salo hin banking ho chu thamkhat credential strong in hack ha lo hin la Facebook account na chu na password enter mu the tan ei chai thil tam piomin na history zo si chu cha am hena na phone Facebook ni kichat lo pa an tham lo si chu amma sa pe na hi chi na clear nga ya na history hi cha clear history na mu chu na hi chi clear history hi amma sa pen bolutin okay clear history tun history clear ake bol ta in hi chi history ne clear zo wajong hi ki chai nai lo hi in manage future activity na mabana na activities holding hi manage of the hi tai hi chalai manage future activity achon lut in lang hi cha hin analu ting la hi cha manage future activity ma chu click in lang hi chalai button na future of Facebook activity na hi chi on sa no hi keeping your future of Facebook activities safe with your account allows us to personalize your experience hi chi pen hi button hi na off ngai na turn off bolachun
hi cheating le bo hin account hi secure hi chi na on na activities am lai si wa chan account hi secure lo hin a he tam pm ven hin a he lo lai tam pm min chi le kaloi ka pai jing jong bam account ki hack a bank akuna jong ki hack a sum ki ka hi tu ni jinga jong ma hi in chi a chu a lo thei lo wa a he hon he jong le a he nai lo o me ti ka gyal kho ja chu gang chala ai pa wa e ho ikivian thei na ding ba chu ka hin bo le hi in hi ja chu hi chi ka hin se ho si chu off Facebook activity aku na hai na thil zo si atha abi ai hon jong hi chi privacy ki maintain diu account mai secure ki bol diu chule password jing jong hi namin ham a hi lo le na mobile nam ham jaw na hi password na sim loading wa recommend ka bol nai ve na tham khat random te in mi ha kha be se lo ho hi ana bol leu chun na ho dinga chun na credential strong ding min jong abham guess am bol thai lo ding na hinten chi hon hi chi activity so Facebook activity zo sin clear ting na password ro khial kit win lang hi la chen na account hi masam sang a secure jading ko man bailam cha mo hack ta loading na activity so hack thai ta loading he ti chu sei do hintin hi chi hi gel kho na zala ka hin bol hin apha chumpi zo sin ke pa thu ka hin sein chele an hack zo sin jong apam he satin lang nangai ma potin ei choloi le pa hello kha jong an phat chumpi kha le chi chu thil pha chu ma ka gela chele athu na ka na sei hin pham hin la tu jinga jong tu ni jinga jong loi le pai ho hi ta banga pham suffer am na lai ja ka hin bol hin ngai zala na pham bol kil m ngai dam tin a phat chumpi ho zo si chung a ki pa thu ka sein a ve zo sin pham chung a ki pa thu ka sein non jong nei ki thu pi na bin hi chi channel hi subscribe na hin bol pi thai o he ti chu ka hin tip na le ka hin nge naw na hi in Kakipah ma ba na thil pha chum pham account secure chung chang le ma ba na he chim no comment section a hin dong win lang a chi ti lo ma ba na technical a ti buina ni cha na ki dong tu hitin pham ki phalam lo hela i ke tu jing theo ti chu ka hin se hin tin Kakipah a ve zo si dam selovin